Ndabasuje mwese gumana ikaze kuri YouTube channel yacu ni Kungoma TV show. Nitwa Emma Bruno Mbonyuwera ndari nguturebere hamwe n'ubundi ibikubiye umasezerano u Rwanda rwagiranye na Republika ya Demokarasi ya Kongo tariki 27 Kamena 2025. Amasezerano agomba kubahizwa n'impande zombi. Amasezerano yasinywe hagati y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga ya Ambasaderi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe w'u Rwanda ndetse na Teresa Wegner Kayikwamba wa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Olivier Jean Patrick Nduhungirehe yatangaje ko amasezerano ya Washington yasinywe hagati y'u Rwanda na Republika ya Demokarasi ya Kongo amaze umwaka atarashyirwa mu bikorwa ngo kuko ku ruhande rwa Republika ya Demokarasi ya Kongo habuze ubushake bwa politiki. Ikindi kandi ngo iki gihugu ngo kikaba cyarakomeje ubufasha bwacyo ku mutwe wa FDLR, umutwe wa genocideri bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda bagahungira muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Bibutse ko tariki 27 Kamena 2025 nibwo Nduhungirehe na mugenzi we Teresa Wegner Kayikwamba wa Republika ya Demokarasi ya Kongo bashyiriye umukono ku masezerano i Washington muri Amerika mbere yuko ba President Paul Kagame na Felix Tshisekedi bayemeza imbere ya Donald Trump hari tariki 4 Ukuboza muri uwo mwaka wa 2025. Umujyanama wa President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri Afrika Masad Boulos mu cyumweru gishize yabwiye akanama gashinzwe amahoro n'umutekano mu muryango w'abibumbye ko ari amasezerano atarashyirwa mu bikorwa ngo kuko u Rwanda rwananiwe gucyura ingabo zarwo mu gihe Kongo Kinshasa nayo yananiwe gusenya FDLR. Minisitiri Nduhungirehe mu kiganiro yagiranye na France 24 yagaragaje ko kuba aya masezerano atarashyirwa mu bikorwa ngo byatewe na Republika ya Demokarasi ya Kongo itaragaragaza ubushake bwa politiki. Ikindi ngo ikaba ikomeje guha ubufasha FDLR yakabaye nyine ariyo isenya cyangwa se ariyo irandura burundu nkuko biri muri aya masezerano. Mu magambo yagize ati ingingo nyamukuru y'amasezerano yari yuko ibikorwa byo gusenya burundu abajenosideri ba FDLR bigomba gukorwa ndetse no gukuraho ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda. Ati yemwe hari na gahunda y'imisi 90 yo gushyira mu bikorwa ibyo twiyemeje. Ati cyakora ikibazo nyamukuru ni ukubura ubushake bwa politiki ku ruhande rwa Kinshasa. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko umujyi amasezerano ya Washington ateganya ko hagombaga kubaho agahenge kuva yasinywa ingabo za Kinshasa ngobwo zakajije ibitero bya drone haba ku bindiro bya AFC 23 ndetse no ku baturage b'abanyekongo by'umwihariko abanyamurenge bo mu ntara y'Amajyepfo. Kandi yavuze ko leta ya Republika ya Demokarasi ya Kongo itigeze hagarika ubufasha bwayo iha FDLR. Yagize ati icya kabiri ni ikibazo cyo gusenya FDLR. Taho kwita kuri ingingo ingufu za nyuma guverinoma ya Kongo muri uyu mwaka wose yazishyize mu kongera imbaraga FDLR ku ruhande rwa gisirikare. Atariko no gushyira mu murongo FDLR ku ruhande rwa politiki biciye mu bantu nka Jacques Habyarimana uba hano mu Bufaransa cyo kimwe n'abandi bantu. Bibutse ko ari ikiganiro cyabereye mu Bufaransa aho nubundi ariho Jean Patrick Nduhungirehe yarari mwanabonye ko yagiye no gusura cya kimenyetso cya jenoside yakorewe abatutsi cyashyizwe i Paris mu Bufaransa. Aha rero hari nyuma yaho aganira na France 24. Umunyamakuru yabwiye uyu mukuru wa diplomasi y'u Rwanda ko Kinshasa yatangiye ibijyanye no gusenya FDLR nawe agira ati niba yarabitangiye umusaruro urihe. FDLR iracyashyigikiwe na guverinoma ya Republika ya Demokarasi ya Kongo. Ati nta kintu na kimwe kirakorwa. Ati mwanumvise na Masad Boulos ku wa gatanu abwira akanama k'umutekano ka Loni ko Republika ya Demokarasi ya Kongo nta kirakora ku bijyanye no gusenya FDLR. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko bitandukanye na Republika ya Demokarasi ya Kongo tariki 5 Kamena 2026 ngo Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Marco Rubio yemereye abadepite ku Rwanda ruri kubahiriza amasezerano mu gihe Republika ya Demokarasi ya Kongo itaragira icyo iyakoraho. Icyo gihe kandi Rubio yababwiye ko ngo afite icyizere ko hagati muri Nyakanga ya 2026 u Rwanda ruzaba rwavanye ingabo zarwo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa kuri ingingo Nduhungirehe yasobanuye
ko ibyo byashingiye ku gitekerezo u Rwanda rwatanze. Ati nta gihe ntarengwa cyatanzwe na Amerika, ni twebwe u Rwanda mu rwego rwo kwihutisha ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro ya Washington agamije amahoro n'iterambere. Ati twatanze igitekerezo cy'uburyo impande zombi zakwihutisha gushyira mu bikorwa ibyo ziyemeje. Minisitiri Nduhungirehe yanaboneyeho kunenga ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje gufatira u Rwanda, ashimangira ko nta gisubizo ibi bishobora kuzana. Ati mbere na mbere ibi bihano bibogamira ku ruhande rumwe kandi nta musaruro byatanga. Ati gutanga ibihano ni inshingano y'umuhuza. Ati niba umuhuza abona ko no gufata ibihano ari ngombwa kubifatira uruhande rumwe byoshya urundi. Yunzemo ati ariko ku rundi ruhande tubwira umuhuza wa Amerika ko twagiranye amasezerano n'uruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwemeye guhagarika imirwano no gusinya FDLR. Amahoro ntiyaboneka mu gihugu uruhande rumwe ari rwo rwubahiriza ibyo rwasabwe mu masezerano. Ngira murabizi ko habayeho ibihano bitandukanye byagiye bifatirwa RDF, ingabo z'u Rwanda, ariko rero ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntihagire igikorwa. Kandi gitangaje kinababaje nuko Amerika nkifata ibyo bihano bifatira u Rwanda inagaragaza ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta kirakora mu gushyira mu bikorwa ibyo yiyemeje, ikerekana ko no ku ruhande rw'u Rwanda ntacyo u Rwanda rurakora. ariko ukibaza niba bombi ntacyo barakora, bombi bakwiye ibihano bingana, ibihano kimwe, kubera iki ibihano bifatirwa u Rwanda. Impamvu yita bimwe rero, impamvu bimwe kuko burya ukurusha ubutunzi guhora imbere. Ariko nanone niba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irusha ubutunzi u Rwanda, ntabwo byagatumye umuhuza niba koko atabogamye ari hagati na hagati abogamira ku ruhande rumwe. Ariko twabonye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nimvuga ubutunzi mujye mwumva amabuye y'agaciro n'ibindi bitandukanye biri mu mutungo w'igihugu, umutungo karemano. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakinze ibikarito mu maso, reka bivuge ntyo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibakingisha ibikarito mu maso bya zahabu, bituma Amerika ibogama inareba ku ruhande rumwe. Murabizi ko harimo amasezerano y'ubucukuzi hagati ya Amerika na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuva amasezerano yajyamo rero ubona ko Amerika nyine isa nkaho ireba ku ruhande, isa nkaho ibogamira cyane ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho kureba impande zombi ngo ibalansinge niba n'ibihano ifata iba bifatira impande zombi, yaba u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka turebe aho byerekeza, reka turebe aho bigana. Ariko Olivier Jean Patrick Nduhungirehe yagaragaje ko rwose mu by'ukuri bidakwiye kumuhuza yafata uruhande ngo yerekane ko u Rwanda hari icyo ruri gukora mu gusubiza inyuma ingabo zarwo. Ngira ngo byaje no gutangazwa ko mu by'ukuri ibikorwa cyangwa se nibikwiye kuba byakorwa ni ukuvana ingamba z'ubwirinzi. Birashoboka cyane ko mu ngamba z'ubwirinzi n'ingabo zaba zirimo zaregeye imbere ku mpamvu z'umutekano w'igihugu. Ibingi umukuru w'igihugu yabigarutseho ko ushobora kurinda mu birometero bingahe mu gihe uri kurinda umutekano w'igihugu cyawe. Rero niba u Rwanda hari uruhare rwagize mu kugabanya izi ngamba z'ubwirinzi, Amerika ikaba ibibona, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntigire ikikora na kimwe kigaragara, Amerika nabyo ikaba ibibona, ariko still ibihano bigafatirwa u Rwanda, gufatirwa Kongo, byerekana ko hari ikibyihishe inyuma. Nabyo Olivier Jean Patrick Nduhungirehe yagarukagaho yerekana ko mu by'ukuri bidakwiye kumuhuza yafata uruhande ngo abugamire ku ruhande rumwe. Aho nibiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aha rero Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda aho yarari mu Bufaransa, akaba nyine yaganiraga n'itangazamakuru France 24 baganira ku bijyanye n'umutekano muke mu karere n'umubano hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nibwo yagarukaga kuri ibi nyine yerekana ko mu by'ukuri dakwiye ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakora ibyo yishakiye, iri gukingirwa ikibaba na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa ikiza no ko Amerika ishima u Rwanda ko ari intambwe rwateye mu kugerageza mu by'ukuri gushyira mu bikorwa ibyo biyemeje mu masezerano yabaye umwaka ushize. Ya masezerano ya mbere yabaye hagati y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'impande zombi, ndavuga amasezerano yabaye tariki 27 Kamena 2025, ndetse n'amasezerano
aya n'amasezerano yaje gusinywa n'abakuru b'ibihugu byombi, yaba perezida w'u Rwanda Paul Kagame, yaba perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, ndetse imbere ya Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kandi hari abahuza bose, yaba Ndayishimiye w'u Burundi warakomeje kwivanga muri intambara n'isi afite abasirikare bari kurwana ku ruhande rwa leta ya Kongo muri intambara, yaba perezida wa Angola wari uhari nk'umuhuza icyo gihe, yaba perezida wa Togo wari uhari nk'umuhuza wa African Union. Abakuru b'ibihugu bitandukanye barebwaga n'iki kibazo bari bitabiriye ibi biganiro ndetse n'isinywa ry'aya masezerano. Rero reka turebe niba Amerika ari kizakora mu by'ukuri amasezerano akaba yashyirwa mu bikorwa, cyane ko bigaragara ko aya masezerano aramutse ashyizwe mu bikorwa no guhagarika intambara byashoboka, kuko harimo ko hagomba no kubaho agahenge kandi akaza amasezerano yuzuzanya n'amasezerano yo muri Katari i Doha, amasezerano hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na AFCM 23. Mwakoze kuba natwe, nitwa Emma Bruno Mbonyuwera. Kora subscribe kuri YouTube channel yacu ni Kungoma TV Show, ujye ubana natwe mu biganiro bitandukanye. Wanashyira comment yawe muri comment section, hanyuma ukatubwira mu by'ukuri ibyo wifuza ko tuzagarukaho ubutaha, cyangwa se inkuru wifuza ko twazagukorera. Ahangaha ku bwanyu. Mwakoze, mugira amahoro.